Dame i gospodo, imao sam danas zadovoljstvo da se ponovo susretnem sa predsjednikom Europskog savjeta, gospodinom Tuskom. Ovo je jedan od naših susreta, ali svakako ovo je susret neposredno nakon mog povratka na dužnost predsjednika Crne Gore. Ovo je bila odlična prilika da gospodina Tuska informišem o našem viđenju stanja u regionu u kojem živimo i da ažuriram njegove informacije o, da kažem, presjeku ekonomskog i demokratskog razvoja Crne Gore. Iskoristio sam priliku da gospodinu Tusku dodatno podcrtam naše viđenje važnosti evropske perspektive za sve zemlje Zapadnog Balkana. Naše uvjerenje je da će stabilnost našeg regiona biti definitivno pouzdana i zagarantovana ukoliko se sačuva dobar tempo evropskih i evroatlantskih integracija zemalja Zapadnog Balkana. I razumljivo zbog toga sam sa gospodinom Tuskom kao predsjednikom Europskog savjeta posebnu pažnju posvetio tom pitanju sa željom i molbom da on iz svoje pozicije, da kažem, dodatno osnaži europsku perspektivu, izvjesnost europske perspektive regiona Zapadnog Balkana. Posebno sam naravno potencirao da je to pitanje važno za Balkan, ali da je prema našem viđenju to pitanje najvažnije za Europu samu. I da ukoliko Europa želi da sačuva konkurentnost i globalnu relevantnost po našem viđenju, ona mora nastaviti proces ujedinjenja, a naravno razumijemo i potrebu konsolidacije Europe i razumijemo potrebu da Europa kroz taj proces riješi posljedice kriza kroz koje je prolazila i otkloni uzroke eventualnog ponavljanja tih kriza u budućnosti. Također ukazao sam gospodinu Tusku da, nažalost, iz iskustva u našem regionu danas znamo da taj teren nije prepušten samo nama, Evropskoj uniji i zemlja Balkana, da se svaki zastoj u našim odnosima koristi kao mogućnost da neke od trećih strana, da kažem, implementiraju svoje politike, svoje strateške interese koji, nažalost, nijesu u korist niti balkanskih društava, niti u korist daljeg ujedinjenja, samim tim daljeg učvršćivanja evropske stabilnosti. Iskoristio sam također priliku da razgovaramo o stanju u Crnoj Gori. Informisao sam o nedavno obavljenim predsjedničkim i lokalnim izborima, kazao da je moj doživljaj rezultata tih izbora, rekao bih, ponovljena čvrsta opredijeljenost Crne Gore da nastavi dalje putem evropske integracije, prije svega putem daljeg usvajanja europskog sistema vrijednosti, što treba da nas dovede do našeg cilja, a to je europski kvalitet života u našoj zemlji i u našem regionu, te da ćemo, kako god tekao ili kakav god bio tempo daljeg procesa ujedinjenja Europe, mi posvećeno nastaviti sa realizacijom te agende, jer kao odgovorna vlada i kao odgovorna državna vlast u Crnoj Gori tako vidimo svoj prioritetan zadatak ukupne državne politike. Dakle, unaprijediti kvalitet života i stvoriti osjećaj kod naših ljudi da su i oni građani Europe 21. vijeka i da baštine onaj sistem vrijednosti koji pripada danas razvijenoj Europi. Zadovoljstvo mi je da kažem da smo gospodin Tusk i ja u najvećoj mjeri podijelili ocjene o stanju i u Europi i u našem regionu, podijelili nade i želje da se nastavi proces integracije i da Zapadni Balkan, realizujući reforme, usvajajući standarde, nađe svoje mjesto pod suncem ujedinjene Europe i naravno da smo razgovarali i o onim najvažnijim prioritetima državne politike Crne Gore u narednom periodu.
iskoristio sam priliku da gospodinu Tusku saopštim moje viđenje da je jedna od očekivanih posljedica povoljnog ishoda predsjedničkih i lokalnih izbora ulazak Crne Gore u jednu novu fazu demokratskog i ukupnog društvenog razvoja, jednu fazu koju će karakterisati, ubijeđen sam, veća stabilnost i karakterisati, da kažem, ti početni napori na ujedinjenju svih potencijala društva, a samim tim i fokusiranost na ono što su realni prioriteti društvenog i državnog razvoja u narednom periodu. To je razvoj ekonomije, kako bismo održali dobar tempo ekonomskog rasta i skraćivali vrijeme koje nam je neophodno da savladamo jaz ekonomskog zaostajanja koji karakteriše i našu zemlju i region, i na drugoj strani da nastavimo sa institucionalnim razvojem, sa unapređenjem vladavine prava, sa efikasnom borbom protiv kriminala, sa dodatnim stvaranjem uslova za slobodu javnog mišljenja, slobodu medija, dakle sve one elemente koji su nužni svakom društvu, a posebno društvu koje, da kažem, pred sobom vidi jedan važan zadatak daljeg unapređenja demokratije. Tako da ubijeđen sam još više nakon ovog razgovora da ćemo u Europskoj uniji, u Europskom savjetu, gospodinu Tusku, kao i do sada imati snažnu podršku važnog partnera koji će svojim djelovanjem pomoći i Crnoj Gori i Zapadnom Balkanu da u bliskoj perspektivi ipak jasno sačuva i jasnije dosegne svoje ambiciozne evropske ciljeve. Hvala vam pažnje. Hvala.